Ore kwithirite kwina wongereku bwa namba ya arutwo thoko-ini ya Kiiru nontu bwa arutwo baria bari cukuru-ini ya Kiiru Technical. Mukaririte wa thoko ya Kiiru na urite atongere ba thirikari kuwatanira ba matura kenda utiira ukarinde bukulikithwo ntereu. Kelvin Kimathi aina nteto nkuluki kaiteneka warito ba shukuru ya ubuni na utiabetite na mbere kuongelekana wingi muno thoko-ini ya Kiiru uri mukaririte wa biashara thoko-ini uji Martin Muhiti na urite mabisaba ukaria mature ne ukira ni ntwika munyeria yakau kambirite thoko-ini yekuma kiria arito bao kwina institute ni rejera na kwina na baba ingi muno neiba kwira kwina bakonera na benyunya bangi onto bole botuto ngi muno kwa utoringira ma administration na askari na usiezi to muromba muno bomba kuthingatira na bale iko bakunywa bangi muno neiba kukwatikanira na uko tukenda kumena na source administration na thirikari no ba kuthingatira bole ka polisi no ba kuthingatira ntatere kamena ari kwendwa kwa tutonita gerwe na nto babo tutongi muno kwa utoringira bomba thirikari tayo polisi na administration bomba kuthingatira mantu jara bungi kiribuko ni wagagia bokeria thoko-ini uji buria bakuiba shumanite na ukina nabo ende kwikaraika kwika umoka cokerete kawamba bwa thimu cia njera thoko-ini uji security wise twabwire na thirikari tumicokire ngatho no ntu itapatiro utuku no kagwatwa kuma thasta tugire kuma thasta gwita mongaru girote kukwatira guku kwagwato indani na askari bathirunga na usiezi twagwatanire abo kietumi security ebwire na kwina wamba burambire batu thimu na mbi na tutuyangana litabonga bakuyana tutiromba kukwatira lakini ukaja kuthora wiyo kintu gya kundu report nikenda jathimu mene gwata immediately ko ka make sure ukagita muntu no ntuko muthaka wejere ndirwa thimu ethera muntu kora ina na twira ndene ko aturingira antu bakagura thimu inkuru na kintu kingi turingira mba thirikari county mbo tuthithiria kwigita bari batuikire ko ikyo tukoromba thirikari je tuikire kyo kyari gekira kira kinene kenda security mba kuthia no ntu twina na baba ingi muno na ntu baba ingi kiru kiraire town ko tugekirwa gitake mantu ja thongoma muno nkuluki mukaririte uyu atitite kuria biashara banchobio thoko-ini uiji watambaru thirikari kirindo ria bene oburu ya kurwa nchobi sheiba ono iria ndege iwatho maturene twina challenge ige tukunga mkono vice president no ntu betakarira arathithire ukaba kwenda kuthiria nchobiri kwethire kene na watho no ntu chukuthukia na baskuru na arabi kunyua mathajaja tibatiria ugategera kirwa tha inona utia arebiwa na bathirungite bakitanga muthenya ko ibathingatire watho na ibetite bwaga na ntu baira bo bakiru ingo bachokire ngatho no ntu ibathingatire sheria ora kubatiria kira gituringe baromba bagetikire nchobiri regene irege thirikari gwito chinde irabu ko ketha thirikari ni rugire geta ithingata kiri rutere rwa administration rutere rwa chibu antu banyumba 10 na ketha indio na ndisi bare wakirwa ko ituringe baromba benefits ro siri thingatiri na bagetikire nchobi chumba kwendo nara junjuri nkiripotera Weru TV kuma Bori mbita wa Kelvin Kimathi.